Dame i gospodo, malo se ljudi na svijetu može pohvaliti kao David Murray da je snimilo 150 albuma. Može se pohvaliti, ali to ne bi bila istina. David Murray 150 albuma i Lydian Sound Orkestra koji zapravo čini 6 duvača i ritam sekcija. I šta ne dostaje za odličan koncert? Ništa, jer vi ste tu. Niši u jazz publika. Yeah! Thank you.